Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kalong da shisha ka jikir khu ka bakraw ya ki samla pule joka thain nong tulo bat ki wei de kishnong ki mamarjan hadin bo Dr. Didi Lapang Chief Advisor ka Sarkar Meghalaya menta kasngi uluaran Plie ba e ka Northern Bhoi College Umden menta kasngi ha ka balawan menedan ringkat nadu UMP ka Shillong Parliamentary Constituency Uma Vincent H Pala MLA ka nong pa uba Meral Bonds ki arngur ki MDC ka nong pa Mauhati uba Balajit Rani baru ba Charles Marngar ka Deputy Commissioner Jakari Bhoi kong RM Korba lembat kiwe ki ribaw khmat ka than kumban chupentep khendan ka jingpli Paidbah ya kani ka Northern Bhoi College kadai ka wei ni kimat ki basa teng jong Dr. Didi Lapang nadu ka por bolong kum nong mi khmat ka nong po constituency bat hadien ka jishang that ka jong u lo IT pat hau ba Meral Bonds ubadai nomi khmat ba menta ka nong po constituency baon buat ban penurlong ya kini ka kam tat hadu balala ban Plie ba sendan menta ka sngi wat lada ya kini ka jaka pule dang Plie ba menta ka sngi bana kaliang kinong penyat kimpoi perkhat makin buon ki khna pule ki banwan pule hindai ka ba aimen sim balanang penketik ya ki kom kinong penyat kalong bakila dan hadu sausan ngut ki samla pule ki ban long ki so ningkong jongkani ka college ki ban sedang pule ha kani ka kenti metau snem ha kani ka singi lai aru ya ki jingkran no kong san Dr. Didi Lapang Ma Vincent H Pala ba Meral Bonds ka kong RM Korba lembat kiwi de ki bala ki jingero hi dekat ka governing body kani ka college lingba ka jishim kya bat batinti jong MLA ka nong pa balala ban Plie ba ya kani ka college ka balong ka jikir khu om tangi ki samla pule ka than hindre ki kimiki pa ju ki samla pule na ba kan nirap ban penduna ya ka jinglu jingsam haba pha pule ki khon ki kti jong ki With happiness we welcome all. With love to grace we invite all. To all glorious hearts in here, and also to you one and all. Naduk mensuat Banseng ya kani ke school Naduk ke sipau terik bunai baar Kat kendai sepak rapau Kidan sipau mut kini kiri orang bak Pembalak ban sutu Kat pum gerekot ki pengilak ban yuk Nyumut lagi Boleh lah ibit ban simnak seladi Laimut kidang don naduk mentah Kibau boleh Udang ibit benbuk haslah je mempercayai ki kentuk. Jai Dr. Didi Lapang. I Tuan Besan N Lengkring. Bad I Master W Shelah. Kini gede ki berang don ban I hidup mentah. Kiba don ke bentah ban seng. Ya ka neka nong teluk ME School khot ke tukupor. Bad kiba boleh udah ibit pensium nok salade ki kentuk ya sim jong garat nong teluk ke tukupor. Idet nursing sim nangta iba Linton Supai iba Didington Renson iba Friendly Money iba Princing sim iba Kishen Umba iba Clinton mau penyang kini gidi-gidi orang bak ke badan bentah nadu kutu kupor ban seng ya kani ke school ni bat kani ke school kalayan kibun ki kun samla ki belapas ya kametrik kilami nani ki beladan hagi kam doper hagi jakatre ki jongki bat hakasnem arajar khara da gejing yalam jong imahe lala ban seng ya kanu tlu higher secondary school hangni kini ki kamera kiba ki hatu ko por class 11 12 ki ju shong hangni naga benta banyo ki jikai bat bakila bun ki students nang ni kilami ki bala pule hadi college bat ki 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 benta ki prepare ki bagane ke school gala penni hatu ko por bat benta ke sngi ki dan hagani ke jaka baling apan kan mau ki nong seng ya ke school
nadu ke ME, ke secondary, ke higher secondary, mentang ye point college. Gini ju ibriu. Kini gibarang dan. Kiton ke bentah aduk mentah. Pan suit, pan shore, pan ai ke jing kerku kerdok. Bagani ke college ke dewanian. Ngangalong tang ubah su kersan pan peniat ke kakak. Kamu pat keburam ke dia gini gerang ba. Kibala contribute, kibala ai mensim, kibadon ke jingi jengai. Nagalyang ngejunga ngalong tang uban su peniat ke kakak nang ni sekaman. Dah ke jing kersan lem jong kita hot jong sponsoring body, kita hot jong ka managing committee jong ka higher secondary but ka secondary hangi lala ulang. Ni ha Umden di one he ki kene ka art of weaving ka ne haman lagi yang but ki transfer ya ka jing nang jing tip siki khon ki jong ki wat la da ki dei ki bla Pule doctor ni ki nurse ni engineer ko mga yo jing kubor mga ne ikong lingwai badi pe agriculture yang ki transfer ya ka tu knowledge traditional knowledge ki khon te kene ka de ke aka ka along ka culture terus ngabahaban penle nama because bepiadan maping yo mangiru ban yo kini kiriam tenrai mo teng ai ko ble ye nong song song jong kene katai ba kinang ya beteng ya kene ro kam dek ngim de ban ong tang ban Pule ka ko deng den kam ro ban pene culture jong ni ban ye ai ko ble ye pi so sarong ba kirong ba jong ne gedong katai kidon kene ke jingri namar la da perkhat am da sistem darap ka ba yang hi perkhat tang kawai ke pateng ni thong de giding biang hi ndai la dang perkhat ya ke jing em kalawai ni don kam ya ke jing nang jista usai reshef uang when you educate one person you can change a life la phi kai phi ai jing start tang we breu phi la ban change tang kawai hi ke jing em ndai when you educate many you can change the world. But phi ai ke jingnang jing start ik babon phila ban penkela ye ke perthai so ban ai ke jingiro namar education ke dei ke jingem education is not preparation for life, education is life itself. Ke jingnang jing start ke jing Pule ke dei makahi ke jingem ngade student jong iba di Lapang na iba chal ba ngeral mencuang ye som sekendong na jing ba Lapang andam don bru la khot ni ban som kai ban di sha dan don bru ye som sekendong to bo ni ko por nya yo ban jeng hang ni ngalom bru ko belum menta ka de ka jing ai training ke ba Lapang te mare ong bangan election mare first time la je ding abalong candidate MP ya ka tu harjar khandairo kesen nang kong nilai kanvas umroy dari Bhoi kumjo kesen ke baar ke balai be campaign ro la sedang dari Bhoi tementaro nga sedang dari Bhoi pan ngasih obadan bot ado kata-kata banyo ke jingkerku tapi barok ki badan nang ni khamtam ni kini karang ba jong kani karai barok goi solution temi omenga ba netik lada ruspa kan mau kan noro ya kaspa jong bobik and sensyar di basta hado mentangas kemau sai kata te jing start ka don kam ngati bakane ka college kanam yeng ladam don ki basta kane ka college kanam yeng ladam don ki nong lam khmat lada don ki basta lada don ki nong lam khmat kinong hikai ngin yo nang ni kinong penyai ngin yo nang ni keberi jengai ki yo nang ni kempek kani college kan nang kiu wat banasor gila panwan sini lada kani ka college hang ni kalek bha mentang nang ni sadu rithor sadu ko hati sa dali keleng ki yali college ki kena lada ka kani ka college hang ni ka ba itnat hang ni ko mon ong mah ka juk ko mentang don tanggak oksigen ngala don ada li ting kinele x-ray kitor jong ting kelayong nama balai ke climate pakar ngawan mentan nasyong jonga la bon de kikop nanti kita ki school ki gala jengar hang ne pat yo kat kene ka oksigen kat kene ke mereng ke internet na klempek klem artetin la da ki teli ki nong song nang ne ngam klem artetin
bakane ka college kan kyo sekmak khamtam ngiyo kinong elam kumiba meral iba train na kapor sa kapor hapadai bagi skim ba meral jingsang hari Bhoi hi namju ai daga skim hangta suwan ba lapang suong thok kane tai ba meral nga susanya berbo nga suong kata ngambudon gawe daga skim ka bana ai dali ai hangta like tang ki katong gini jong ki nyam bagi ba namju phan lawan ki pastor ni pada panong kilek so tau MLA lani so tau MDC dengan jupa dari kebon hingga ki skim sini style namju kumau teng hapit komputer namar balai ba meral li sai om san hang ni te ngan ba meral hadu mentang kini ki arsnem jing sai pada kita ngalak pular nanti tengba mentang adang da berampat yo air namar bagi penduk skim ni kene ke BJP tik ni ke gadau namdau kene ke covid ke penduk skim ni mentang re kuno ar ni la yo hi ya trelang de tang da MP skim dari Bhoi ka hap ha ka district ka bodon ke cimentoy ke bobon lang ba ki CSR fund rokom EDC ngan sa pan ki company ke bobon nang prepare ki project in pan na keleng nama ba kidon ki benta pengila ban pan nai ki company ke bodon ke jingyo nong ki bon ki company hari Bhoi ni in sa push ki ban ai kene ke college ngan try na menta ka college wai ai sudah sekalai ka kwa ban ong ba na i kene ke juk ke pementa ki beruspa la ruspa palat ki beduk la duk palat kaspa kada panwan mentang kaba panwan dasai kumbang bat mira Henry ke start pinse in the for election ke sabandra ki bru digi back ma panwan panwan terwa pisah to beruspa la ban ruspa simet ro teng beduk ra beduk simet ro Henry ke tristom na kapan ikini sa sangut na por bang li school nga kemau ba teng bantia ro teng yo por ngi kulim dunai kan nyo pra kan ta sisi por bele engineer lele te khat ar kan ta sisi ha pule ban pas thangne lele pimdon sekali cinema rum dan kayo ro kam dan stampan pule be tengah kerman ba kini ki sab sangut na marpide ki malung nai jong kene ka college la ka result ka jong pi ka long ka babha nang te na nang po kinsawan sini ngalawan hapo umsning jong ka Sinod College ngalawan hang te hari Bhoi College subadi ba Lapang ro ngairap kat bangila tengah sokman ba ngai hinda keli ka result ka biang ba ke kinong Bhoi ki basta ha ki batresitom bat hagajo ko poro ki baslor nga klemar tetin ba kani ka college kan long ka college ka bapana me kini kitai handre kinong hikai khamtam ka tresitom Namar la pikwa panyo ka recognitions kloy ke jirap ka pakam kloy ka tulop ka pakam he kamdon ka shortcut like tan ka jingle bha pat ke sistem so dan bok sibone pengidon ba Vincent Pala member jongka Lok Sabha bolu julong parlo kumula batai lentera do basdan pada hadu menta baru wa Pala udai ulok jong Paidbah Parlog jong Paidbah nang e ubun ong de sekono parti ulong lute delu election ulai rap banai kendet yano aman parti de untawan menedan menurut chairman wong ba ngi hangner ga kita kongres de hangner ga kongres nu sabatay na yokin na etiket de sa wa sibone pala don hangne udah syakri waret basngauret badu bala penkra kerdan jong ka ka India ka chuyu i rangba rangsan jong ka AICC i chuyu ban menta la ibit ban penkopiu kum presiden jong MPCC Madhya Pradesh Committee bad hari di mo ngi pi hari ding ya ban trekam Umden di kher Bapalau di Parlok jong bar akan ningali sida liban mikmat nam tak NPP ban Plie ka yeng office buat main yo adali Bapalau tang suwan ye ong ha am liban cha sing jonga
ngate berkata ngate nyungut dan orang nyungut pun ada nilai mungkin di software ber mungkin rugi jeng subaya rem ni sekri aga jeng sekri kari nilong kawai dekulai sebun pala pidan bangyang ne bat kadai jeng syabala bon ba kiding jat jeng bapala kumu MLA kumu MP juga area kadai wong ba ngah bangabun kamu ong ba merah topen tap scheme dalam kita bon berjong kalis pemtet bapa lawan sekali sibune ini dengan dongel Bhoi jongi baca kena konstruksi kembali menjadi mengamasua dan jongi ubah meral bon belum MLA jongi bat berterima ini kau performance jong kadang penyakam jong fokus samli kadang kebah ini banyak banyak jongi kata bang untuk tempau ya sab jeng sekali bat kesong Paidbah ban pek nyak tak jeng sekali kawan idon no kmat new Charles marnga fi ke kom di tre jeng ngaso sarung sibone banang dong le Bhoi sedang mi sekali iba keterpen nyoki kaya scam ban ket di kelongkor nyugari bala jet ru umjo ulong para bodron ki badan ne don idisi jungi yang di CM Kurba bantu semua sebon menuju phone tentang orang Thai you have been doing very well Plie nongkong ki orang Thai te tang Islam try kamla araban itu mentah beri kong beri tang Islam asyuk ya isi lele hasibone hakini kinjat sni nasu tiếp cận nhà cũng nó là trong cái don cái gì pandemic lắm don cái gì hàng ta bỏ ra block 1 block 2 bắt xin gì khana para cái khơi nào anh bên này say land em bên balance land em bên deal cái problem người cái súp là cái long ba don cái lang sang tay sa bộ yang ngar sang tay sa bỏ ra trong kerbi ang long akapor fresh tem mesti ilaban po cái thay beri nano po so the wells work you must try the courage one congratulate you okay and God will bless you continue to serve don't wait no yalam hakpasay wong today is a moment of my happiest moment that I have wong hakane kasingi hakane kapatay kadai ka sinkmen ko krauta mangin well done. Barack Obama, President of America. Believe wrong. I'm not very happy because I won the election as president. But I am happy today because the story, the assurance and the promise of forefathers have been translated into reality. Kalong gumi. Umden mga kemen mga long President Amerika. Na kemen nomor ba papa temen jonga ki kren ni kaba kalalong madaksi. Kalong Dr. Luther Martin. Kau beliau the black great Negro Christian leader. But having keren pun tuli jom. Don kawai jing keren jom. Baru kau percaya kam juklet cun mar juklet itu. Maka tak jing keren jom korang. I have a dream. Madam jing kos ni. Sulit sentet. Don bekali. Dear Dr. Martin. What does it mean by you referring always to a having dream? Yes, I have a dream. And that dream is one day a dark Negro will see his bright tomorrow. Ngaay kita nomor ngit, ngit sekali. Bahkan wanda sleep, bahwa Negro bayong, boleh ikan lawai ke bawah. Jakom, ban ha Amerika, mi ukna senarang bah banile, jika election president, Obama, Barack Obama, ki keli
Iba bon ki press ki journalist baro kau Barack Obama udang sama orang bawa Barack Obama can really bear the yoke and the burden and the responsibility of this great America? Kiong melahi mame ukna sama merang ba tamena sama mediu do yong ubak kipe yome ko minority kipe kipe mela Shwabon juga kita kena sama baro. Tang suong na. Yes, we can. Baro koi. Pen iya kit biki. Kita ki hospital jongi kinyo ki leprosy ni. Mdani esho ngayon. Long kapurong yung malay. Kaya ka sinong kadang impresyon nga bakit ay ibang habang tang im school. Habang ang Plie ka high school yung high school nito. Yung mga secondary high school nila. Oh nila. Dan kan kanya note itu tanya perang tu apa problem ni. Yung founder member yung mahal nila baik. Kaya bana nasi katok yang terlihat kanong. Nama bakitan kamuan bile. The will to do. Ngani tu ipi. Hangi abang ba. Kanikiwan ko ba sahusan mo tipo. Tengok ngampel lah ni. Umden ngampel lah. Makidan kamuan bale. Kawai kebakam kata ka nunut junga. Ka mesim junga. Nama mengatip badon we berbentuk jasam. Bukan lagi bapo. Ulong kra. Kapor mengenang Pule umpat kraw kat mengenang Pule ngatip. Tahu Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar udah kun nang bajai bapo. Nak kijak bapo iben. Haba kikpa kikmi kilipan jaka skol. Yung hakaben dan jaka, haspir dan jaka. Lalu song Hamadan kemana. Baru hamra laga perni. Munra laga perni men song hangtok. Ndai cangta. Ki kawang kai uri kot tuwa lagi di sokong kot ki kawang ya upun wet. Ndai cangta hakapor bapam ki nong bam ki bret usiap na bret ki penyom. But une man bakile hakin long kena jong wong. Mr. Paidbah, Mr. Paidbah sini. You will see me one day. Kita kakti ngudan ni. Hakas ni pepen. Idon ke kena jong iru you will determine. Kita kena por ni mesti te kami dom de kisah de. Kamu kisah mengenai domong ala saw ki kemat lama. Te kemat ni Dr. Ambedkar. Udon a challenge for every incident. Man baja we are their challenge. Pierdo sampai one day. Dalam umta syuta. You will see me one day. Kat benang ibu nang kau kodan. Upacara jangan berada. Hakawai kasih uang. Nak kuat banyo eka attendance sisa bekas record ke score record jangan kena score jangan fi. Berok yuan ra. One fast record Ambedkar. Same juga dah berawang, baru dawang, dan Kyntiew ni. Sa, ujian bapak tu ni. Saya mengamtik, pak nampak, record yang one fast. Malah Kyntiew Indonesia Amerika, terlawan, but unik, hampa orang yo independent juga di India. We beda dengan law minister Dr. Ambedkar. Daulalong hak parlimen lo song. Dan kijeng kali, iko akan buat beriu pan sa nam sa kenau, ya kene ka kerteng jong hak kene ka parlimen jong ni, diwat barang Dr. Ambedkar. Don't setuju jong why? Because ya kijeng jong kada challenge, and every challenge is succeeded. Namar wong pinyo nga, you will see me one day. Pigi sa husan mo. Ang kata apa pidan ka determination. Pidan hane. Kita apa mandong ba pidai ba duk. Kita apa nong ki drops out. Sa pusan mata tang no po sa sapo. Nomor ba pang nomor ba duk ba kerdo email la ban chet idan gina ba biang la. No. Don't do that. Take a challenge. The one ka duk you see me one day. Hakawai ka snip ni nga. Ba barok yan manes.
Datang kita ke Banot, melawan yang. Kene ke college kanum yang hadu kene. Lemdak ini kira mbak sekolah. Kinong ikai jungi, kina don nak si banong ni dewan yang. Dewan yang, dewan not. But hampir sewan sabusan, ne sabusan, wat nompai dem. Naya pi ke war strategy, jom Napoleon benapa, lagi tuang neta. Napoleon benapa, mula dan kata strategies kebagon rut lagi dah. Kawai ni strategies wrong burning bridges. Por bakile asma, poi aku ke jengking. Napoleon punya dynamite ini kita, pensaying Your Highness, kumnong non Paidbah, nada kenyan. No, do or die, no turning back. Lagi jauh kita semua. Namar ba kira pom na kalanti ban Paidbah. Pigi south sunmon, tell bon bridges. Paidbah, no turning back. Kedai ban belum graduate, but much more beyond. Kedai ban tip jengkeran kerusar. The more you read, the more you ought to read. Kalau pinang pule kata Afghanistan, hari Bhoi pule siampan kerdu, ya kini kerdu, bahasa lagi, noilam, beliau berlayang. Namar kata, Paidbah, kita banyak datang di beri banot. Semua semua resmi kan nengon iwan sakit ya pi kita husanot. Paidbah kan college kan yan bojang pi kan keringi gue pada menjawab biasa perang. Beliau kerkui itu bayan banot. Only the brave deserve the fair. But they hakan agar kom, but they banyu. Namar kata to ya perang. But kumno, Napoleon beliau baca ibente por pulis kon. Bulukot tang san 14 chip. Ibente yo. Uneong yung bolong upa. Anna, umlay kran. Dabla long he kikeligi. Sar how do you become great? Napoleon wong lara piong bangalong ba great. It is because the word impossible would not be found in my dictionary. Lara piong bangalong ba crowd. Kaday namar ba kakentin nalong umlale kamjuwan haka dictionary junga hagin tojo hagin junga. Ngakwa ba nang nena Umden kini kung kita. Nasong tanan bagai pamaran mane buwan umbreu ba senrang nane ulay levision emisi mo ba jasan siya. Ya don na te kija shong Australian ka ba une buru ba he ba jrong na siya ya. Te unang tulay kas fika sporte ang kay kan men kulong ni mranya no chang si mranya ba isa. Balong mesti ulah syakiriro kata alam ni. Only the brave tangkit berselor. Higi safusan mod penmigi selor ni. But not turning back. Go forward. Your name will be created and your name will be glorified. Kau boleh sibuk ni, kau nak ya syafran, kau kodok kan ni, isu tenar bang.